پار و بکن هربت بر خوابدن روجاوای کردستان باجر کوبانه لبدر شاهی یک پیکتم باوی که زندی بوا بدن گهدار کن لپیشیم بر خوابدن شر لدیجی داگیر کری و یک سر بر خوابدن هرمین پاراستنا مدیه لذاپد شر لدیجی داگیر کریه ده سلشکرین ارتش اترکاتن جزا کرد ناوند راگان رو چپا منی هپگی درباره چالاکی گریلا و ایریشن دولت ترکا داگیر کرده داخوینه دل گوری و لهرم روجاوی زاپی یا شهید دلیل گریلان سه اصویه که مهل لقاده برخوادن آگری جودی و گری آمدیه هش چالاکی لدار خستن گریلان به چالاکی آخوان نهشتن لشکر بکوین چپرین برخوادن او تفگراوان راوستاندن لقاده گری جودی گریلان یجا سر بشیواز سیگوانی چالاکی کرن داگیر کرک هات جزا کرن لهمان قاده گریلان بچکی گران هلیکوپتر اندان هلیکوپتر نچارمان جقاده برون گریلان به سوکاسی جی درپل پرگالا راداریا داگیر کران خواستن سویه که مهجی گریلم چکین گران لارتشا دولت ترک داگیر کردن نشتن بکوین چپرین برخوادنه درب لچپرا دجمندان تفگراوان راوستاندن چد چالاکی سویکاسیا گریل دجی لگری جودی داگیر کرک هات جزا کرن سه جوتمه لگری آمدی جید چالاکی گریلا آب شواز سگوانی ده داگیر کرک هات جزا کرن گریلن همان روژه لگری آمدی بچکی گران لداگیر کراندان چپروان در پار گریلان سویه که جودمه لخاکور که جلگیری شهید کاموران بچه که انگران لداگیر کراندان هپگه درباره ایریشن بگازن جحری و قدخین ارتشا دولتا ترک داگیر کرده جی وان آگاهیانده دولتا ترک 26-27 سویه که جودمه لهرما متینا چپرین شر انقادا برخوادن آگری ارته 8 جاران بگازن کیمیوی و 10 جاران جب بتقامنین قدخاکری بوم بکر رنگی گازن کیمیوی هاتن بکارنین گور بو و بهنا کلورشید هات 29 جودمه لهرما متینا لقادا برخوادن آگری چارچل چپرین شر 2 جاران بدرونین بوم بار کری سه سویه که جودمه لهرما زاپی چپرین شر انقادا برخوادن آسیده 2 جاران بتقامنین قدخاکری سویه که جودمه لهرما روجاوای زاپی یا شهید دلیل چپرین شر انقادا برخوادن آگری آمدیه جاره که به تقامنین قدخاکری هاتن بوم بکرد لسر ایریشن دولت ترک دجی هپگی وها گود سویه که جودمه لهرما خاکور که قادن آوالولانه و کلیت 3 جاران لهرما روجاوای زاپی شهید دلیل قدا برخوادن یا گری بهار 2 جاران بگشتی 5 جانان بو بالا فرنشر هما روجر هرمین زاب خاکور که او برزان به هلیکوپترین ایریشه دیسا زاب آواشین روجاوای زابیا شهید دلیل متینا خاکور که او برزان به توپان هاتن بوم بکرن بله گذاره نیجا وکی مگوت ایرو سالوگرا نهان آروژا کوبانه آجیهانه لئیریشین هفکارین دایشه دولت ترک لسر روژا و باکو رشلات سوری دوام دکن 15 ایلون 2014 چاته این دایش جسه آلیان ولدیجی باجر کوبانه ایریشتانه دست بکرن ایریشا کو به هزاران چاته این دایش تولیبون ایریشا هری مزن آدایشی لسوری بو چند هفته بریا ایریشا لسر کوبانه چاته این دایش ایریشی شنگا لیکرن کم کوجی لدیجی خلکی ازیدی پیکانی بون لورا مرد ترسینی هبون کو چاته این دایش سناریو لشنگا لیل کوبانه جی دوباره بکن چاته این دایش به هجمارا خویا مزن و علاوه خوین لشکرین پیشکتی جسی آلیان و دور لکوبانه گرتن ده همان دمی ده دولت ترک لالی باکور باجر آلی باکور جی باجر دور پیچ کربو شروانین یپگی او یپجی نهمبری ایریشان برخوادنه که به هم برابر کرن در دوره 300 مرویجی گوندن کوبانه درخستن دا کنه که و نوا پنجین چتیان ده چرچه روژا پیشگیری با برخوادن کوبان جهان لنو تو سه ولاتین جهان اوپرانیا ولاتین اروپای به میلیونان کس ساکتن قادن بانک حکومتین ولاتین خواه کرن دا کو تابلی بکوین تفگره نکی مجداره و که روژا جهانی جبو پیشگیری با برخوادن کوبان را حاطر گاندن ریبر اپول ایمرالی جبو کوبان بانگا سفر بری کربو بانگا کجی کیا پاراسنا کوبان دشر چرانوسی جبو قدر کردان ده خالکی گرینگ بود لسر بانگا سفر بریا ریبر اپو دسری دا باکور کردستان جروشلات باشر و در وی ولات لگلک ولاتین جهانی بدهان جوان بری خودان کوبانه ده همان دمی دا باکور کردستان لسر سینور کوبانه مرتالین زندی چکرن جباجر رها سلوپیا قوسر دیری کونسی بین
بون قادا شر و برخوادانه جهفت حتی هفتی سال لسر سینورین برخوادان و پشکریا کوبانه کرن لباکور خواکرین مرتال و سینورین کو بتیلان هاتو بون آوا کرن راکرین و درباسی روجاوا بون ده همو باجر باکور کردستان پیله که سرهلدان جبو کوبانه دست بکر پشتی برخوادان دیروکیا شروانین یا پیگی و یا پیجی و گریلا روجه که مجدار جالی جهانی و وکه روجا کوبانه جهانی یا کوبانه خاطراگاندن ملکه که گود شورش روجاوا انجاق به تکوشین و برخوادن هپار آگلان دکاره وره پاراستن هف سروکاتی کنسر و برا کما جواکن کردستان که ببونی یکی مجدار روژا جهانی یا کوبانه و دوی مجدار روژا جهانی یا روژاوا ده خوینیک ده که افروش لگلین هرم و جهانی پیروز کرو باکشان سر شر جهانی سیمین و دازنی افشر به تواهی جبر ناکوکیا سروری و دسلادری درکیت یهوله که به برفرهی باکشان سر تکوشن و برخوادن کوبانه ببیرخز کو هزاراست آل پشتایش دسلادری AKP MHP بو یکو دایش بو ایدیش کردان روجاوا و ازدیان و کوبانه بکه سفر برکر حکومت AKP MHP بو دایش به زینت دسلادری AKP MHP مشیا و لگوری پولیتیکای نوی تبگریا ایروژی یا دایش بری و دبه AKP MHP و هول ده جنوب و راکسر لنگان افرین سرکانی و گریسیپی خاتن داگر کرن ایدیش لدیجی دواهی روجاوا هر کود دچه زیده دبن ev êriş îrojî dewam dikin. Di daxuyînê de hate zanîn Metirsiya li ser Rojava hêjî didome wate gotin. Şûreşa Rojava dibin gef û êrişa hêzên modernîtê kapîtalîst de ye. Dixwazin şûreşa Rojava tasfiye bikin, xwaste ku tekûşina jiyana azad a gelan bitapesînin û tune bikin. Dewleta Tirk û desthiladarî AKP MHP bi zihniyeta xwe li dijî Kurdan dixwaze şûreşa Rojava ji holê rake û qirkirina Kurdan pêk bîne. Hêzên bêdeng dimînin hevparê qirkirina li Rojava ne û nikarin ji vê berpirsyariyê birevin. Gecekê diyar kir ku şûreşa Rojava tenê bi tekûşin û berxwedana hevpar a gelan dikare were parastin. Weke te dîtin hêzên serdest bi hev re di nava nakokî û şer de ne. Şerê cîhanê sêmîn di navbera hêzên modernîte kapîtalîst de dixewime. Ev şer bi tevahî ji ber nakokiya serwerî û desthiladarî derketiye. Yekane riya pêşî girtina li vê yekê ew e gel û hemû hêzên demokratîk bihêztir bibin xwedî helbest. Bi hevgirtin û tekûşina hevpar li ber xwe bidin. Hev serokatiya konserê velakêcekê di dawiyê de jî vê peyamê da şert û merç hewce dike ku em rihê yekîtî hevgirtin û berxwedana li Kobanê pêş ketiye nûjem bikin berfirehtir û geş bikin yekê mijdarê roja Kobanê a cîhanê û duyê mijdarê roja Rojava ya cîhanê divê bi vê hişmendî û berpirsiyariyên dîrokî bêne pêşwazîkirin û pîrozkirin bi taybetî gelê Rojava û Kurdistanê gelên rojhilata navîn û cîhanê jin ciwan sosyalîst hêzên demokratîk û her kesên li dijî metîngeriyê ne lazim e bi rihê berxwedin û hevgirtina Kobanê به خورتی پشکریه بدن شورش روجاوا بله فرمانداری گشتیکنین پاراسنا گل YPG و YPG جی به وسیله که مجدار روژا کوبانه آ جهان داخوینیدن YPG پیشی دی شخص آری میرکان ریوان و گل هات ده همو شیدن برخوادن رومت ببیرانی و هاگود ام منتدار وان کسران بکد و برخوادن خال دورا کوبانه بون خلق بشروان آزادی ربونه یک و زینت تاری آدایش تک برن سرکتنا دنجام برخوادن 134 روزان آد پیشنگی هزم YPG و YPG لکوبانه بری نه سالن لدیجی دایش پیکات و که راستی کسین کو ظلم و زورداری و کولتی و اثرات قبول ناکن و دلخوازین آزادی نه که تروپلین دیروکه و که هزم پاراسنه YPG و YPG دی سال وگر از کارکنا کوبانه ده سوزا کو مدای شید و گل خو امنو دکن و دبیجن اما شورش روجاوا هم بری هر جوره ایریشن فاشیزم و پاشوروتی بپارێزن و دەستکێتێن شوراشە ڕۆژاوا مایندا بکەن فەرماندەرێ گشتیایەکێنێن پاراستنا ژنێشی داخوێنێکدا YPG دازانێ شوراشە ژنە لە کۆبانێ دەست پێ کرد لە جیهانێ دەنگ بەدا ڕابوونە لەبەر بندەستیەیە داخوێنی YPG وها ددومە ئیرۆ دروجامه ایروده یا برخوادن جهانی لهمبری فاشیزم به سرکتنه مسوگر پاراستن و گشکرین راه کوبانیه برخوادن کوبانه هلوشاندن سینورین دولت نتواینه و که هفرین ریوان آرین مدیا زهرا گلهات هر دم و گلک لهنگان ام دبیجن و دیروک تجار نکاره بکد و برخوادن وان انکار بکه و جاره که دن ام دبیجن مسوگری جانک آزاد و جاردن بخوادی درکتنا برخوادن کوبانه مسوگر ببه
بله گودرین جمع هول بدن برای خواب بدن کوبانیج بر کولور ببونه یکی مجدار شاهی کی گرسی تیل دار قصن لبله ام حتی کو تلفن ما آمده به نوچه دوره ده بردوام کن ریو بریا خسر با کروشلات سوری جی بر خودنا کوبان اسلاف کر داخوینی ریو بریا خسر وهایا باجر کوبان بر خودنا خوی دیروکی و بسایا شروان نیه پیگی ویه پیج جبو گلم و گوهری میراثی کی لهنگی جبو تواهی جهانی جی و گوهری میراثی کی مرواهیه ده سال بگیرن ها رزگار کنا کوبانه و دروش جهانی کوبانی جهانی ده ام جاره کدن سپاسی گلی خود کن که هلوسته که دیروکی نشانده میراث برخوادن کوبانی میراث کی مرواهیه و جبو گلن آزادی خواست و دموکراتیک دستکفتیه ام بباورن گلی ما ده ببینا خواه سرکتنه پیگ بینه هرمی رزق داگیر کرین رزگار بکه و سوریه گرتی آوا بکه کنگره جواک دموکراتیکا کردستان اروپای که جده که جی پداخوینه که نویز که برخوادن کوبانه سلاف کر و هاگود حواله متوجه تلفن ما آماده البته به داخلی که هیا نیوید مایا پاشی بواره پار بکن اکثر برای خواب بدن قربانش بکو خواهاندن کوبان دوان دماد هنه که زحمت محمد جراد روزنامه‌وان کوبانه بمره محمد دم باش تو بخیراتی و شنامه هل بد داخلی ما هبوم به گودارین خورا پار و دکر لبله ام لتگو دار بکن ایرو ببونه یکی مشدار روژا کوبانی آجیهانی شاهی تیل دار خستن شاهی بکیجان آرمانجی پیکته هلبت نتنه روژا کوبانی قاسیات دزانم جبو پاراسنا روژا واجی وکه دوی پیامک ورداین ام لتگو دار بکن لکو در شاهی دست بکیریه کی تابل بویا چی پیام در کتن پیش حتی ویگاوه بله دما همو گداران جی خوش به راستی رو یک مجدار روژا کوبانیا جیهانی گو لگشتی جیهان افروش تی پیروز کردن لکوبانی جی پیروز باید حتی لدار خستن لپیشی نامنداری ببری خاصر یا حریما فرات اف میتینگ حتی لدار خستن میتینگ به بشتار بونا به هزاران جه ولاتین کوبانی هر وها سازی و دزگه و پارتین سیاسی و میوانج در وای گو روسیپین ام بیجن نافچه سرینه گوتی دا بشتار بون اف شاهی ها لدار خستن ده شاهده گلک پیام هاتن دایم به طیبتی ام بیشن جالی حوالین گازی و گو پیام آوان جی دوی داره ده هبو گو بناو کسی گو دایم ناو اسماعیل محمد گو دوی داره ده او یک نشان ده گو یکی مجدار اشخابرنا هاتی یکی مجدار بکد و برخدانه کی پری مزن یا شهیدان هاتی روجامه ایروه هر وها بحثا برخدانیا شری کوبانی کر هر وها لهنگیا او قهرمان و فداکارین گود کوبانی دا برخدان گو هیچ دنیا گشتی را به سرنگان دوی مجارد زیتر بحثا و یکی کرن هر وها مزگین خارجی سرنابری ببری خاصر یا حرما فرات دوی امبیجنوان جی پرما خا دوی میتینگی دادان او دیار کرنگو یکی مجدار بکد و بردیل که پریمزن هاتی داینه یکی مجدار جبونامه روزه کی پر پیروزه هر وها دیار کر روزه کی گوتی دا برخدانا گلان برخدانا کردان لسر فاشیزم و هر وها تاریکی رشیا داعش گو سرکتی هر وها مزگین دیار کرگو گود صدام وان یعنی یکی مجدار گو هاتیه اوجی گو پیشگیری هر چهار پارچه کردستان هر وها خدی در کتن ال کوبانی تایبتی جی خلک باکوری کردستان گود دوا برخدانی هیدا دوا شر گل کوبانی هاتبو خوماندن گو پشگیری کی پرمزن کوبانی را کن مرتال زندی چیکن هر وها خادی در کتن لکوبانی در کتن و حتی گو بشداری و شر گل هند کوبانی دل هم بر چتین داعش بشدار بونجی چی بو هر وها گلک شهید گو باکوری کردستان دوا شری دهاتن چیکن دالی کی دن داجی گلک امیجن کومین موزیکی و هر وها استران هاتن پیشکش کرنج بو گلجی پیام گلجی او بو گل بیجن گو بشداری و بشاهی بیجی او یک دیار کرن گو یکی مجدار روژا کوبانیا جهانیه گو گشتی دنیا
پیروز کی انج گشتی دنیا پشکری خش بو کوبانی دنی شاندان لی امروزا هیرو دنیرن گو دهندر امبیشن باکروج لاتی سوری ده هر وها دهندر کوبانی داجی جالی دولت ترکا دا گرکر او چتین و دم به دم ایرشتنه چیکرن هر وها مترسیه کل سر کوبانی و مترسیه کل سر باکروج لاتی سوری هیا گو هر تم جالی دولت ترکا دا گرکر و هر وها گف و دا گرکرین گل سر هر میتینه مشاندن هیا گرگه چاوا دنیا لکوبانی خادی در کتی رو جارا کردن لبریا خسر یا با کروجلات سوری جی خادی در کویش برگو میراثی گود هندر کوبانی ده هات بو استاندن او روزا گوجبو کوبانی هات اعلان کردن لگشتی با کروجلات سوری دنگ بادانک دال همبر اوتاریتیا هی شرد هندر کوبانی ده سرکتنا گود هندر کوبانی ده چی بو در باسی باغوزی بویجی اوجی بیشن گوچروس کویش کوبانی دا دست بیکر لوما جی هیرو الهمبر و اراده گل همبر و ریبریا خاصر گل باکروجلات سوری هیجی گفنه ایریش هنه لوما گرگ گلین جهانی گلین آزادی خاص چوال کوبانی خادی درکتن ده یکی مجدارا سال 2014 دا حتی روزهری خادی درکتن هر ده بانگا مزین کردن و خادی درکتن کردن هر وها بانگا پاراستنا نرخین گل هر وها ریبریا باکروجلات سوری جی کردن و بانک او یک تقاضا کردن گو چاوا کوبانی ده 2015 دا الهمبر داعش او تارتیا داعش بسرکت والهمبر اب ایریش و گفتن گفت دولت ترکیه دا گیرکر گل سر هرمی دخوی و هر وها ایشین گل سر هرمی چه دکی و الهمبر و یکیجی در کبن و چاواد کوبان دا سرکفتن قزنش کردن و الهمبر دولت ترکیه دا گیرکر یا فاشیزم جی و سرکفتن مسوگر او پیام جدان گو او هرمین داگرکری وکو سرکانی گرس بیعت هاتی داگر کرنه سوزاوی اکیدان گوشوا برحی برخدانا کوبانی تکوشینا گو هاتی چکن هر وها گوشکنادنا داعش بیداره دست بیکرن و بوی رحیل همبر امروز هرمین داگرکری جی تکوشینا خواهیم بلندتر بکن تا گو کانه بنوا هرمین داگرکری دیسا وگرین خلکی ویرا وگرین سر آخا باکروجلات سوری و داگرکریا ترک جو هرمان در بخن یعنی بگشتی ابهبو داله کدن داجی از غازم بحثاوی نقطه جی بکم گو اب میتینگ هاتی دارخستن ل دبن سلوگانا جریبر آپورا آزادیج پسکریکا کردرا چارسری و یکی مجدار ام الهمو گلن هموم رباهی پیروز دکن هاتبول دارخستن یعنی طیبتی جرا آزادی فیزیکی یاری بر آپو جدوی میتینگی ده هاتنی خاش کرن یعنی گوتن گلی کوبانی گوت وکو کوبانی وکو جهانجی گشتی دینداری ریبر آپو یعنی دما گوتارتیا داعش و هرمان دا روش بروش پیش دکت روش هرم دست خاد خستن دما گو هاتن کوبانی او حساب وان نبو یک صدام او حساب نه حساب وان گو نبی یک جی او گو ریبر آپو بانگا خیانه گو جبو کوبانی سفربری اعلان کرد گو هر چهار پارچه کردستانی هر وها کسی آزادی خواست برای خدانا کوبانی و داعش تو به کوبانی دا اشکنادن لما گرگه چوا ریبر آپو خادی لکوبانی درکه چوا گو دبن بانگا ریبر آپو دا دنیا گشتیش تارتیا داعش خلاص بو لما گرگه هیرو جارا کدن بوی هف گرتنی بو رحی گو ریبر آپوش بو کوبانی سفربریگ اعلان کن گرگه بو رحیجی سفربریگ لهمبر اب تجیدا گران کری او نحقین گو زندان امرالی داته مشاندن گلین آزادی خاص در بکهون و دنگی خواه بلند بکن یعنی بگشتی لجبو او میتینگا گوهاتی چی کرن از کانون ببیجم بله محمد زور سپازی که مش باگاهی تکوش مرا پار بکر البته ما کنو چه کتم بردسته ما ام برفرهی شکوتاره خوره ببیجن قوات به جواره سرکفنت خوازم هر بله کدارین هجا وکی مگود داخونی جهانن برای داخوینیان یکی مجدار روزا کوبانی جهان تی پیروز کردن کنگره جواک دموکراتیکا کردستان لاوروپا وکی مگود به داخوینی که نویسکی برخوادن کوبانی سلاف کرد و هاگود جنو جوانین کرد لدیجی دایش برخوادن که مزر را برکردن رومت امرو وحی پاراستن ام جاره که دنیا که مجدار روزا پشتوانیا به کوبانی را جهانی پیروز کن بانک لحمو مرو وحی دکن داکو لدورا فکری ریبارا بوته کوش نگاش بکن
خود لکردستان روجاوا و کوبانی درکبن بردف که مجلس جنان HDP خالد ترکولوژی تکیلداریه که مجدار روجا کوبانی جهانی داخوینک دا چاپمنی خالد ترکولو دیارکر کو کوبانی چروت کا سرلدان و تکوشنا جنان وها گوت لکوبانی به پیشنگ جنان جانه که نو تقوا کرد تئریش و تو هیس نکاره کوبانی تک ببه بانگا مج حمو جنان را اوه ورن ام به هفر لدیجی ایریشین لسر کوبانی تیبو کشن و خبری خستن بکن کوبانی نکت و ناکبه ین کو ایریشی کوبانی و دستکتی جنان این لکوبانی دکن دی بکبن هف سروکین پارتی وکوی و دموکراسی یا گلان HDP تونجر باکرهان و طولای هاتی مولا رجی داخوینیکدان و هاگوتن ام رمزات کشن روناهی یا روجا کوبانی آ جهانی پیروز دکن ام دزانن ایریشین ایرول با کروشلات سوری چه دبن دوام ایریشین دایشنه دولت دخوازه دسلات دخوازه آرمانجا دایشه ببسری لروجاوا جانه که پارو دموکراتیک زیل ده و امه بگلن روجاوا را پشتوانیا خواه بدومینن بله ملیسین HDP هاش لادنی لوسیتی که پلیسان آزرخی خستن د داخل ملیسین آینور آداین HDP هاش ده واده گوتن جبو حساب پرسینا هفرین مین نمر و هفری سینان درسم ام دربی لدیج من دخن تکی داری چالاکی لدیجی وسیت پلیسان جو واده گوتن شبا 26 جوتمه لادن شاکر پاشا مل وسیتی که پلیسان آزرخی ده د چالاکی به مولوتوف کوکتیل بومبین و چکان پیک هاده آگر به وسیت زرخیکت و قادچو inisiyatif ajne tolde jile tartuse vesete ke nu keran şavutandın inisiyatif ajne tolde gut sehcut me 2023 nive şeve yekine me vesete ke keseki nuker u hefkare faşist tespit kirin u şavutandın فرماندار روشاد کاراکوچان لمخموری هاته به بیرانین فرماندار YPG روشاد کاراکوچان محمد گربوز 16 ایلون 2022 دیری شبالا فرکی به مرفع دولت ترکا داگیر کرد لعین ایسا بر حوالی خود دوان امانوس انگو محمد آکیول را شهید بو بیرانین لسازیا مالبات شهیدان آوارگه شهید رستم جدی مخمور به تولی بونا ولاتین وارگه پیکات پیشتی ریزگرتن ماموسا حسین کارا آخبی بالک شانسری که مجدار روژا کوبانی واگود ایرو روژا که بنرخه جتین دایشه چتین دایشه تیکچو سرکشی وان چتیان جی اردوغان دکر حتی نهاجی سرکشی وان اردوغانه به سایه پکی و گریلان آزادی لروجا واشنگال کرکوک مخموری چته تیک برن گریلا مروواهی پاراست یک جوان گریلان لهنگ روشاد کاراکوچان بو لمخموری لدیجی دایش شرکر و بریندار بو بوی برینداری بر خواده روجاوای کردستانه حسین کار دست نشان کرد که مروواهی به سایه وان لهنگان دکاره بجی و لمالا خواب با آرامی رازه وی دمه مالا برزانی جی خواهیتن برلنگی پکی که او خواست کو گریلا دنوا هولیره در باز ببندا کو گل جی گریلا هزه بگیره و نروه لهون دبینن نها چوانیزی پکی که دبن ببختی کرمکی جداره و دوی ورتونه کرن پیشتی اخافنه سینویزیونا لسر جان تکوشنه شیط روشاد کاراکوچان حتی تماشه کرن مراسم بیرانینه بدروش میان بداوی بو بله نهاجی برای خوابدن نوایش نه هجماران مها مشداره یا نوایش نه هاته وشاندن روزنامه نوایشن هجمارا مها مشداره بمانشه تا جن دینامیکیا پاراسنا شورش نه هاته وشاندن دوی هجماره ده پیوینا انداما دسته حبسروکاتیا پیدی فوز یوسف را هاتیه کرن دمانشت ده جه کرد فوز یوسف بحثا 27 مجداره بنگاوا آزادی جا عبدالله جلان را چرا سریجی پرسکریه که کرد را تکوشنا جنه یا لدیجی فیمینیستی ده تکوشنا اکولوژی و کوچه ده که بانگا سالین سرکتنی آره بر عبدالله جلان کد 26 مجداره 1996 آنده که بو هاتیه وشاندن نوایجن جه دای نویسا روشن سامسات آل سرتجیت و بنگاوا ده جوتمه و بانگا کامپانی ده جوتمه یا اکتیویست ایتالیه ورونیکا ماوی هاوین گونه شارجی لسر پنگاوا ناو نتوی هجازریه جی سالبگرا 45 آپیکی که دنرخینه هاسکار کرمزو گل پرسین لسر ویرکی عقل و پنگاوا لدیجی کارکترا بیره هم آسر دمه یوردوسف öz sökmenler işaret bir Asya koçu sedeme lepişt feminizasyona koçu kiriya. Jini viskarin ekoloji rojname Güler Yıldız bisernave ve jin drane sermaye rakin manuk koy ji qala nixaşin ser kampanyolojiya le skoçe nivisina. Deropelen Kurdi de hep peyvana legal parlamenter HDP
Halide Türkoğlu cehgirtiye. Zilanvejin jî pirsa legirtîgehên Îranê çi bi serê jinan detînin. Şervîn Nûdem jî li ser karên jinolojiyên li Bakur û Şilatê Sûriyê rawestiyane. Di vê hejmarê de biyografiyên xelata aştiya Nobelê Nergis Muhammedî û aktivîsta têkuşina jinê ya Skoç Nora Collins jî cihgirtine. Bi nûçeyên berê xwe bidin şerê navbera İsraîl û Hamasê. Di şerê navbera İsraîl û Hamasê ku 26 rojin demam dike bi bombardimana İsraîlê giran dibe. Di şerê bi êrişa Hamasê ya nihê heftê cutmeyê dest pê kir. Li şerî de Gazê di bombarana İsraîlê de derdora 9,000 kes hatin kuştin bi hezaran ciwan zarok bûn. Wezareta Tendirustiya Hamasê ragand ku herî bi kêmanî 8525 kes hatine kuştin. 3542 jê zarok 2187 jî jin bûn. Li Enye İsraîlê jî bilanço giran dibe. Di şerên ji heftê cutmeyê û vir ve piraniya wan sivîl zêdî 1400 kes jî hatine kuştin. Artêşê İsraîlê sibah çarşemê daxuyanî da diyar kir ku 9 leşkerên din hatine kuştin. Bi vî rengî jî cutmê û vir ve 326 leşkerên İsraîlê hatine kuştin. Artêşê İsraîlê diyar kir ku ji destpêka şer û vir ve li şerî de Gazê zêdî 11000 hedefên Hamasê hatine bombekirin. Artêşê herwa diyar kir ku li şerî de Gazê bi Hamasê re li qadê jî şerekî giran dixome. Di daxuyanî de hat ragandin di nava çend saetan de bi dehan alîgirên Filîstînê hatine kuştin. Li Eniya din a şer li sînorê Lubnanê êrişekî giran çêbû. Êvara sêşemê Hizbullahê bilanço şer a êrişan weşan. Hizbullahê diyar kir ku 120 leşkerên İsraîlê hatine kuştin û birîndar bûne. Pele gudarên hêja rojnameyên Erebî gotin Şam û Rûsya li Idlibê bersiv dane dewleta Tirk. Rojnameyên Erebî di hejmarên xwe yên îro de cih dane rewşa Idlibê. Endamtiya Swêd a NATOyê û têkiliyên Erebistana Saûdî û İsraîlê. Rojnameya Elvetan a Sûrî têkildarê rewşa li Idlibê bi sernavê Rûsya û Şamê li Idlibê bersiv dane dewleta Tirk nûçeyek weşan. Di nûçeyê de tê gotin hêzên Şamê êrişên li dijî terorîstên çê zawî yên li başûra Idlibê zêdekirine. Di encamê de wendahîn mezin ên canî û madî çêbûne. Şamê û Rûsyayê herêmên bi cihbûna terorîstan ya li çê zawî bombekirine. Dewleta Tirk bankûmên çete destek dike. Rojname El Arab jî têkildar endamtiya Swêd a NATO nûçeyek weşandiye. Rojname dibêje rokmê Serokkomarê Tirk Erdogan mijara endamtiya Swêd a NATOyê kete rojava parlamento Tirkiye. Lêrayderên Tirk hîna jî gefan li Swêdê dixwin. Serokkomarê Tirkiye Erdogan ji beriya endamtiya Swêd a NATOyê hewl dide helbesta Amerîka têkildarî balafirên F-16 misûger bike. Tura El Hurra jî gezgên çapemenê Amerîka referans digire û dibêje. Arabistana Sûdî hêjî giringiyê dide normalizekirina bi İsraîlê re. El Hurra balê dikişine ser şandeyekî senatûya Amerîkî ku piştî destpêkirina şerê İsraîl-Filîstînê çûye Hicazê û bi Mîrza Muhammed bin Selman re hevdêtîn kiriye. Şandê Amerîka ji rayderên Sûdiyê fêm kiriye ku ew hîna jî giringiyê didin li hevkirin û normalizekirina bi İsraîlê re. Belê Pentagon jî bilanço êrişan eşkere kir 300 askerên din wê rêkên rojhilata navîn. Berdevke Wezareta Parastinê Amerîka Pentagonê Tur General Patrick Ryder di civîna çapemeniya rojane de wiha got. Ji hevdê cotmê û heta îro li Iraq û Sûriyê dijî hêzên Amerîka û hêzên koalîsyonê 27 êriş pêk hatine. Ryder diyar kir ku hêzên êrişkirin alîgirên Îranê ne û ji alî Îranê ve têne destekkirin. Ji ber vê jî em Îranê berpirsiyar dibînin û ji bo parastina hêzên xwe Amerîka wê serî li her cûrê rêyan bide. Ryder destnîşan kir ku ew ê 300 leşkerên din rêkên rojhilata navîn wiha got armanca me lêgirtina li ber êrişan xurtkirina parastina hêzên Amerîkayê. Ryder herî